Inkuru yanditswe na BBC News nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe maze ikandikwa n'umunyamakuru Isidore Kuonu kuri BBC Africa, banditse ko igihe intambara hagati ya Iran na Israel yarotaga nyuma y'igitero Israel yakoze mu mujyi wa Tehran muri Iran, hahise havuka ibibazo byinshi bijyanye n'intwaro za kirimbuzi cyangwa les armes nucléaires ku isi. Nubwo Donald Trump, perezida wa Amerika, yitambitse mu rwego rwo gushaka habaho amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'ibi bihugu, icyuka kibi cyavutse hagati y'ibi bihugu bibiri gikomeje guteza impagarara ku isi. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku rutonde rw'ibihugu bitunze intwaro za kirimbuzi cyangwa les armes nucléaires ku isi. Buriya ngo hagize ukoma gato, Amerika cyangwa Uburusiya bafite igisasu cyangwa ibirenze kimwe byashwanyaguza isi dutuye inshuro ibihumbi, ubundi ubuzima bukazimira buryo. Ibinyuranye n'ibyo ngo bafite ibisasu aho umwe yarasa kimwe oxygene igashira ku isi, maze isi ikisanga ari ubutayu bw'ikidaturwa cyangwa ikibera nka Mars cyangwa Jupiter, aho ubuzima n'ibimera bidashoboka kubera kubura kwa oxygene. Ikaze, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like, ubundi utwereke ko ukunda ibyo dukora, ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa ikibazo. Reka tujye mu ngingo nyamukuru mu kiganiro cyacu. Ingufu za kirimbuzi ni iki kandi amahanga bitizingana iki? Mu myaka ishize Iran yakomeje kuvugwaho ko iri mu mushinga karundura wo gutunganya uranium muri gahunda yo gukora intwaro za kirimbuzi, kandi Iran nayo igakomeza kubihakana, yivuga ko umugambi wayo wo gucukura no gutunganya uranium ko ntahuriye n'imigambi ya gisirikare, ko umushinga wayo ufitanye isano n'igisivile nko kwishakira ingufu zitanga amashanyarazi, ubuvuzi cyangwa ubuhinzi nk'uko bivugwa n'abategetsi b'iki gihugu. Muri izi mpaka zose, Israel yateye Iran ku wa 13 Kamena 2025 yitwaje ko igiye gusenya no kuburizamo imishinga ya Iran yo gutunganya uranium igamije kwibyaza ibisasu bya kirimbuzi. Iran nayo ikavuga ko Israel itunze intwaro za nucléaire kandi igashyirwa mu bihugu bizitunze, ariko Israel ikabihakana. Ku itariki ya 2 Nyakanga 2025 umukuru w'igihugu cya Iran yashyize umukono ku itegeko rihagarika ubufatanye hagati y'igihugu cye n'ishami rya ONU rishinzwe ibikorwa bya nucléaire ku isi, Agence Internationale de l'Énergie Atomique, kandi Iran yabikoze nyuma y'igitero Israel yayigabyeho ifatanije na Amerika. Israel na Amerika byombi bivuga ko byari bigamije gukanga no kubuza Iran gukomeza gukora intwaro za nucléaire. Kugeza ubu bizwi ko uruganda rukomeye bikekwa ko ari Iran yakoreraga ibikorwa byo gutunganya uranium byarashweho na Amerika, kandi ntabwo haramenyekana urugero rwangijwemo. Umukuru w'ikigo gishinzwe ibikorwa mu kigo gishinzwe kugenzura iby'intwaro z'ubumara, Center for Arms Control No Proliferation cyangwa Centre pour le Contrôle des Armes et la Non Proliferation, John Isi, yabwiye BBC ko Israel nta kintu na kimwe irashyira ku mugaragaro mu byo yifuzaga mu gushyira ku ihereza imishinga migari yo guhagarika ibikorwa bya Iran byo gutunganya uranium igamije gukora intwaro za kirimbuzi. Mu bihe byatambutse ibihugu bitanu nibyo byari bizwi ko bitunze bombe za nucléaire cyangwa nabyo byari byarashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ibikorwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi, kandi ayo masezerano yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu 1970 kandi yashyizweho umukono n'ibihugu 190 ku isi. Korea ya Ruguru, kimwe mu bihugu byivumbuye kuri aya masezerano, ubu nayivugwaho ko itunze izo ntwaro za nucléaire kuva muri 2003. Uretse Israel itajya yemera ku mugaragaro ko nayo itunze izi ntwaro, hari ibindi bihugu bibiri byatangaje ko nabyo bizitunze ku mugaragaro. Kuva aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iturikirije izo ntwaro kuri Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani mu myaka 80 ishize, ubu ku isi hari ibindi bihugu 9 bizwi ko bitunze izi ntwaro, nubwo hashyizweho imihati yo guhagarika icurwa n'ikwirakwizwa ry'izi ntwaro za kirimbuzi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya, Ubwongereza, Ubushinwa n'Ubufaransa nibyo byeruye ku mugaragaro maze bivuga ko bitunze izi ntwaro z'ubumara. Igihe hashyirwagaho amasezerano yo guhagarika ikorwa n'ikwirakwizwa ry'izi ntwaro za kirimbuzi, ibi bihugu ko ari 5 nibyo byari bitunze izi ntwaro gusa, kandi ayo masezerano yari agamije kubuza no gukumira ko hari ikindi gihugu kimwe cyangwa byinshi byajya muri uyu mushinga wo gukora izi ntwaro za kirimbuzi. Aya masezerano ariko yemeraga ko ibikorwa byo gutunga uranium no kuyitunganya byakorwa ariko hagamijwe umugambi w'amahoro. Gusa nyuma haje kwiyongeraho Ubuhinde, Pakistani, Israel na Korea ya Ruguru. Gusa Israel ntijya ibyemera ko yinjiye muri uyu mugambi wa uranium. Dore urutonde rw'ibihugu bitunze izi ntwaro kirimbuzi n'umubare w'izo bitunze naho zibitse. Icya mbere ku isonga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu cya mbere cyatangiye gukora intwaro za kirimbuzi, kandi nk'uko nabivuze nicyo gihugu cya mbere ku isi kimaze kuzikoresha mu ntambara, aho cyateye izi bombe mu mijyi ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani ku itariki ya 6 Kanama 1945 kuri Hiroshima, naho kuri Nagasaki iki gitero cyabaye ku itariki ya 9 Kanama 1945 mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Icyo gihe Ubuyapani bwahise bumanika amaboko maze bwemera ko butsinzwe. Ibyo bisasu byahitanye abantu barenga 200,000 mu kanya gato, kandi abenshi bari abasivile.
mu gihe cy'intambara nyine mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na rimwe nibwo Amerika yinjiye muri iyi mishinga yo gukora no gutunganya ingufu za nucleaire hagamije gukora intwaro zo kwifashishwa mu ntambara. Hagati y'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu n'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda Amerika kimwe n'ibindi bihugu byinjiye muri uyu mugambi wa nucleaire byatunganije intwaro zirenga 70,000 mu bwoko burenga 65 butandukanye bwazo. Ku itariki ya 16 Nyakanga 1945 nibwo Amerika yagaragaje igisasu cyayo mu gikorwa cyiswe Trinity. Amerika igendeye kuri ayo masezerano yo kudakora no gukwirakwiza intwaro, raporo zigaragaza ko Amerika yagabanije ibi bikorwa. Laboratoire y'igihugu izwi ku izina rya Uwaka Ridge hamwe n'ikigo cy'igihugu cya E12 gishinzwe umutekano Uwaka Ridge muri leta ya Tennessee hamwe n'agace kagenewe igeragezwa ry'izi ntwaro ka Nevada hafi ya Las Vegas ni bimwe mu bigo bizwi ko bikorerwamo izi ntwaro muri leta zunze ubumwe za Amerika. Nk'uko byatangajwe n'ishyirahamwe ry'abahanga ba Amerika Federation of American Scientists, mu bisasu 12,300 bya nucleaire bitunzwe n'ibihugu 9 ku isi kugeza ubu 90% biri mu biganza bya leta zunze ubumwe za Amerika. Kuri rutonde igihugu cya kabiri ni Uburusiya. Icyahoze cyitwa leta z'ubumwe z'Abasoviete nicyo cyabaye igihugu cya kabiri mu bihugu bikora kandi bitunze izi ntwaro za kirimbuzi. Ni gahunda cyatangiye mu 1943 muri gahunda yacyo yo guhangana na leta zunze ubumwe za Amerika mu by'ingufu za gisirikare. Igihe leta zunze ubumwe z'Abasoviete zasenyukaga mu mwaka w'1991 Uburusiya nibwo bwegukanye kandi busigarana uwo mutungo wari usangiwe n'izo leta zose. Muri 2010 bwari bufite intwaro za nucleaire 2600 kandi Federation of American Scientists ikavuga ko wasanga ari nabwo butunzi ibyo birwanisho byinshi ku isi. Nk'uko raporo za Federation of American Scientists zibigaragaza, Uburusiya nibwo bukuriye ibindi bihugu mu bisasu bya nucleaire, bufite hafi 5580, ni ukuvuga 47% by'izo bombe zose zikiri ku isi. Nanone raporo zerekana ko Uburusiya bufite izo bombe 1710 z'ibyo bisasu kandi Uburusiya bukaba bwarabiteguye nk'ibiryamiye amajanja ku buryo hagize igikoma bwiteguye guhita bubikoresha ako kanya, mu gihe Amerika ifite 1670 nayo ivuga ko yiteguye guhita ikoresha igihe byari bibaye ngombwa. Abahanga mu by'ingufu za gisirikare bavuga ko ibihugu bibiri bifite ingufu ntakumirwa ku isi kandi bihora byiteguye gushwanyaguzanya hakoreshwa izo ngufu za nucleaire byibitseho. Ibi bihugu uko ari bibiri byonyine bitunze ibi bisasu ku bwinshi ku buryo ibyo bitunze biruta iby'ibindi bihugu byose biramutse byishyize hamwe. Ku mwanya wa gatatu hari Ubwongereza. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu bitanu byatangiye kumenyekana ko bitunze izi ntwaro z'ubumara, bikavuga ko izi ntwaro zikorerwa kandi zikabikwa mu burengerazuba bwa Ekose mu kigo cya gisirikare kirwanira mu mazi cy'ahitwa Croyd. Ibi bisasu nanone bibitswe mu kindi kigo cya gisirikare kirwanira mu mazi cya Fasan mu burasirazuba bw'iki gihugu. Nanone ibindi bisasu by'Ubwongereza bivugwa ko bibitswe mu kindi kigo cya gisirikare kirwanira mu mazi Royal Navy cy'ahitwa Coalport. Nubwo uyu mugambi wa nucleaire ugenzurwa n'Ubwongereza, bivugwa ko uterwa inkunga na Amerika nk'uko bitangazwa na Federation of American Scientists. Iki kigo muri raporo kivuga ko Ubwongereza butunze ibi bisasu 225 nk'uko bigaragazwa na raporo ya 2023. Ku mwanya wa kane haza Ubufaransa. Ishyirahamwe rishinzwe kurwanya no gukuraho intwaro za kirimbuzi Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires, iri shyirahamwe rikaba rifite icyicaro mu Busuwisi, rikaba ryaranahawe igihembo cyitiriwe Nobel muri 2017, rivuga ko Ubufaransa butunze izi bombe 290 za nucleaire. Ibi bisasu bifasha Ubufaransa gukora politiki yabwo ku isi butishingikirije kuri Amerika cyangwa ikindi gihugu. Ibi bisasu bitswe hirya no hino muri icyo gihugu mu mato ya gisirikare no mu bigo bya gisirikare bishinzwe kurwanira mu kirere. Kuva mu mwaka w'1960 nibwo Ubufaransa bwakoze igisasu cyabwo cya mbere cya nucleaire bwise Gerboise Bleu. Ku mwanya wa gatanu haza Ubushinwa. Kimwe n'andi makuru yose ya gisirikare, Ubushinwa ntibukunze kuvuga iby'imishinga yabwo ya nucleaire nk'uko bivugwa n'imiryango ishinzwe kugenzura no kurwanya intwaro za kirimbuzi ku isi. Bityo biragoye kumenya umubare nyawo w'ibi bisasu Ubushinwa bwaba butunze. Ibyavuzwe n'ikigo Stockholm International Peace Research Institute, intwaro za nucleaire Ubushinwa bwari butunze kuva muri 2001 zabarirwaga kuri 350, kandi biramutse ari ukuri bikaba byashyira iki gihugu ku mwanya wa gatatu ku isi nyuma ya Amerika n'Uburusiya. Hejuru y'ibi bihugu bitanu hiyongeraho kandi Ubuhinde, Pakistan na Korea ya Ruguru. Nkibutse ko ibyo bitanu bya mbere bitashyize umukono ku masezerano yo guhagarika ikorwa n'ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi ikizwe nka Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ariko Korea ya Ruguru yo yayateyeho igikumwe ariko iza kwivanamo muri 2003. Ku mwanya wa gatandatu haza Ubuhinde. Nk'uko bigaragazwa na raporo za Stockholm International Peace Research Institute zo mu mwaka wa 2024, Ubuhinde butunze ibibombe bya nucleaire 172.
Ku Buhinde izi ntwaro zirahagije kugira ngo kibe igihugu giteye ubwoba mu karere karimo, nubwo umubare w'ibyo gitunze ari muto cyane ugereranije n'uw'Amerika cyangwa Uburusiya. Ubuhinde bwakoze amagerageza y'izi ntwaro za nucleaire mu 1974 n'1998, bukaba bunafite ibisasu bya misile biraswa kure kandi bikaba bishobora kuraswa cyangwa bikoherezwa bihetse izi bombe za nucleaire mu rwego rwo kuzirasa kure. Ubuhinde bufite nk'igisasu cya Agni V gishobora kuraswa mu birometero 5500 kugeza kuri kilometero 5800 nk'uko tubikesha ikigo cya Fondation pour les Recherches Stratégiques. Uyu mushinga wa nucleaire w'Ubuhinde wegeranye cyane n'uwa Pakistan, igihugu gituranye kandi bihora birebana y'ingwe. Ku mwanya wa 7 haza Pakistan. Nk'uko ikigo Stockholm International Peace Research Institute kibivuga, Pakistan itunze ibibombe bya nucleaire 170. Yatangiye gutunga no gutunganya izi ntwaro za nucleaire kuva mu mwaka wa 1998. Nk'uko bimeze ku Buhinde, Pakistan yashyize umukono ku masezerano ya Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ariko ifatwa nk'igihugu rutura gitunze intwaro z'ubumara. Ku mwanya wa 8 hari Korea ya Ruguru. Korea ya Ruguru ivuga ko itunze izi ntwaro za nucleaire kugira ngo ihangane kandi kumira iterabwoba riza riturutse ku ngabo za Amerika ziri muri Korea y'Epfo. Bivuga ko iki gihugu gitunze izi ntwaro za kirimbuzi zimarirwa hagati ya 20 na 30, nk'uko bivugwa n'ibigo n'amashyirahamwe bikurikiranira hafi by'intwaro za kirimbuzi ku isi. Korea ya Ruguru imaze kugerageza izi ntwaro inshuro zitari nke, kandi ivuga ko Korea ya Ruguru iherutse mu igerageza ry'izi ntwaro bwa nyuma muri 2017. Igihugu kitaravugwa ku mugaragaro ko gitunze intwaro za nucleaire ni Israel, ariko kandi ubushakashatsi bw'itone bugaragaza ko Israel itunze izi ntwaro. Ku mwanya wa 9 nyine haza igihugu cya Israel. Bivuga ko iki gihugu gitunze intwaro za nucleaire zibarirwa kuri 90 nk'uko bitangazwa n'ikigo Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires, ndetse bikavugwa n'andi mashyirahamwe atari make nka Federation of American Scientists. Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires ivuga ko kubera ko Israel idashaka guhakana cyangwa kwemera ko itunze intwaro, ntacyo tuzi ku bijyanye n'umubare w'izitunze, bityo nta bintu bizwi cyane ku migambi yayo ya nucleaire, ariko abahanga n'abashakashatsi bavuga ko ifite izi ntwaro kandi ko ishobora gukoresha izi ntwaro mu ntambara zitwaye na za misile ziraswa kure, zitwawe n'amato agendera munsi y'amazi hamwe n'indege z'intambara. Muri bihugu 9 tumaze kuvuga bitunze intwaro z'ubumara, Israel iza ku mwanya wa 2 mu bihugu bitunze intwaro nke nyuma ya Korea ya Ruguru, nk'uko bivugwa n'abahanga babiri Evan Cohen na William Bohr babicishije mu kinyamakuru Foreign Policy. Abategetsi ba Israel bavuga ko imishinga ya nucleaire kuri Israel ari igikorwa cyo kubaka hazaza heza h'igihugu cyabo mu cyerekezo cya ntibizongere, never again cyangwa plus jamais, muri gahunda yatangijwe yo kwibuka Holocaust, ni ukuvuga jenoside yakorewe abayahudi. Imbaraga n'amayeri bikoreshwa muri Israel hagamijwe guhisha no kugira ibanga imigambi yo ya nucleaire byabaye ikintu gikomeye cyane, kandi kubona amakuru yabyo yuzuye biragoye. Abavuga ko iki gihugu gitunze izi ntwaro z'ubumara babishingira ku ngufu z'igisirikare n'uko ishongora kwacyo n'amagambo akundwa kuvugwa n'abayobozi b'iki gihugu. Dusoze tuvuga iki rero? Amashyirahamwe akora akazi ko gucunga iby'ibikorwa by'intwaro za kirimbuzi n'ikoreshwa ryazo ahangayikishwe n'uko umubare w'izo ntwaro uzakomeza kwiyongera ku isi mu myaka iri imbere. Ibihugu bizitunze byose bivuga ko arizo kwikingira ibitero by'umwanzi byatera biturutse hanze. Intwaro ya nucleaire rero kwigira bivuze gutera ubwoba umuturanyi ngo atagushozaho intambara. Amashyirahamwe mpuzamahanga ashinzwe kurwanya ikwirakwizwa ry'izi ntwaro z'ubumara ku isi cyane nka Federation of American Scientists na Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires n'andi avuga ko kuva intambara yo kurebana igitsure yarangira ko izi ntwaro zagabanutse, ariko ayo mashyirahamwe akaba avuga ko habayeho kugenda bigura intege mu gushyira mu bikorwa igabanywa n'ikorwa ryazo, kandi amahanga aracyagaragaza ubushake bwo kuzikora. Aya mashyirahamwe avuga ko izi ntwaro ziziyongera cyane mu myaka 10 iri imbere, kuko ibihugu bimwe bigabanya kuzikora ibindi bikomeza kongera umubare w'izo bitunze. Israel, Ubuhinde na Pakistan bisabwa kwinjira mu masezerano yo kugabanya no gukuraho intwaro za kirimbuzi, ariko ubwabyo ntibyemera ku mugaragaro ko bizitunze cyangwa bigaragaza umubare w'izo bitunze. Hagati aho abahanga bavuga ko mu gihe Israel izengurutswe n'ibihugu biteza umutekano muke idashobora kwinjira muri iyi gahunda yo kugabanya ingufu za nucleaire niba inazifite. Niba hari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo bishyire muri comment, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo tugumane kuri iyi channel aho tukugezaho ibyegeranyo ku makuru atandukanye yibanda ku mateka, science, ikoranabuhanga n'ubundi bumenyi. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ndagushimiye kuba kuri iki kiganiro naho ubutaha.